ikutlwa jwang ka yona le hore na e tlo tla sebeletsa Lesotho kapo le fa jwang le ha e le mo Lesotho lona le sa kena Afrikaneng? No, ke ntho hantle ka nnete ya boikopanyo wa tseba bolo ya maoto ke papadi e etsang batho ba thabileng ba kopane. So ke ntho e ntle ka nnete ho bona hore ho na le dikgwebo hae mona tse etsang hore Basotho ba kopane, and hopefully ba tla etsa le dipapadi ho bona hore papadi ya ntlafala ho qeta ho bua taba ya bohlokwa hore Lesotho le be teng tournamenteng e kareng ena ya sport. And ha o sheba dikwena, we've been very close ka di-qualifying campaigns tse haufinyane tjena. So ke dumela hore ha e ka fumana tshetso e batlang e le matla, re tla iphumana le rona re le Lesotho re kenela dipapadi tse kareng tsena tsa AFCON. Hobane o la bona di-qualifying tse qetang ho fela tsa 2026 World Cup qualifier, re tlotse ka baka la go tshwarisa bothata tsa tse ding tsa dihlopha tse ne di bapala mona. O bone Zimbabwe ne le teng mona, and a se kgale haholo dikwena ka October e ne e hlola Zimbabwe, and e hlotse papading tse pedi awele ho Nigeria e ne le teng mona e la bapala 1-1 le dikwena ha bo yona kwana Uyo ya bapolokwane ba lehlonolo la wina 2-1. So wa bona hore dikwena ntse kokota, and ke dumela hore ha e ka fumana support o ntse o hopola ntho e nngwe hore e batlang e le bohlokonyana kore dikwena e sa le ntse bapala dipapadi tsena tsa lehae ka ntle ona. So ke dumela hore nako e le horeng e ba le monyetla wa bapala lehae mona o tla ba le taba e improve le Basotho bana be re ba bona mo ba tla kgona hore ba tle ba le bangata tjena ba lo tshehetsa dikwena, mme se ntse re ba bitsa bana ba teng mo, se ntse re ba bitsa hore ha dikwena ba le dipapadi ba tle ka bongata. Ka kgolo e nngwe monate o la hlokomela hore re na le motlatsi wa moletsaphala wa rona Ntate Sengu Phatswane ya nang tsa tsamaisa hona dipapading tsena mo Othobane. O tsamaisitse ho fihlela mokgahlelong wa di-semi-final. Ntse re hopola hore ka 2023 same competition o la tsamaisa final ya yona. Re na le mongate Ntate Advocate Shaleshale e le ya okametseng makgotla a bolo ka ho Lesotho Football Association. Ho ntsa le teng mona le yena o bua dinyewe tsa bolo. So e le hore re le Lesotho le rona ntse re nkile karolo dipapading tsena tsa Africa Cup of Nations. Le president ya mokgatlo Ntate Nthunya o la ba teng mono ho kopana le ba bang ba tsamaisang papadi bua taba tsa papadi. So toro ya rona ke hore haufinyane re le Lesotho le rona re tla qualify. Ho kenela bonthuto le referee ho hlokahala eng kapo ke mosebetsi o moholo ha kae? No, re le Lesotho Football Association re bile motlotlo haholo ka Ntate Sengu, because jwalo ka ke tjhokere ka 2023 o la tsamaisa final ya dipapadi tse tshwanang. Ebile Mosotho wa pele wa dipapading tsa World Cup o tsamaisitse mo final ya CAF Champions League e se le dipapadi tse mmalwa. Mme ke motho Lesotho Football Association ke mo kwetisitse o tloha dilemong tse nyane haholo a holela ka ho papadi ho fihlela fihla mona mohaleng. So re motlotlo haholo ka mokgwa o tshwanang le Ntate Shale, jwalo ka ke bontsha hore o okametse makgotla a rona papadi ya bolo ya maoto, mme o fumane karolo e tshwanang ka ho CAF. Re bona a bua dinyewe tse kgolo tse ntshudang qetellong tjena ya Boboro ya bo Cameroon le naha tse ding. So re motlotlo haholo re le naha ya Lesotho kapa re le Lesotho Football Association. So re na le ditho tsa rona tse ne di sebetsa puisanong ena ya Africa Cup of Nations e felellang naheng yana. Ke tsena bolo tsena ke tsena re di fa lefa Ntate Mmikia ka o tlolo ke o he re tshehetsa dipapadi, re tshehetsa sohle se hlabollang Basotho ka nako tsohle bohle bo na le menyetla, mme sena ke sesupo fela sa mokgwa o re thusang hore Lesotho le dule le hlabollile. Ga leboha ntate.